Padum-padumpat berarti kataban mandung merata tempat hidrau rineng gejak ukantu giak gugat lako untuk pasak. Sedangkan secara syariat butoi lako hana thala, artinya haimat syarat patah. Putra makna secara syariat dalam pandangan agama hana idu patah. Syarat untuk patah hana balakowanyan, hantar rumput syarat patah. Tapi le promo tetap igugat. Ila ciri balakau hai ciri judo ijak me bak mahkamah iya gugat ila ke patha geku patha idin kantu gekok pale patha yakni ipu pitha. Bodoh tinangnya iya mengkawin dengan lakau lain. Nyan yang janda yang tak pegah gunung. Nyan janda jahat. Nyan janda modernnya gak nyan gepu janda ro gepak sadro bu janda etna ukuran berat salah ge menyetekedi hanarut dalam hukum syariat urinang nyo ge menikah dalam nikah go dosa. Betul dosa ni. Aimat nikah dabul lekau. Aimat mam ni terkedi kagak ke pale bagi tanggung jawab dunia akhirat awak ke ngawak yo ke ilmu menyana urang yak tanyang masalah patah entak ngentengah hang punya jauh terkedi na urinang dia pegah mende dia me pengaduan di keluarga urinang mende pulang-pulang puling-puling kena jauhkan tu kena acok ora patah belum pegah mek roh belum nyen yang musyawarah mana kuno lu ai pegah lah kau yang kirim li belanja ini tu dum pulang-puling lum baru je ku pegah abang beu neme lah kau kana. Aku tidak minum oleh tilapi, ku tanyang balako, ku tanyang bapurmo, kiban ni pegah, ku timang-timang, maya je ku jawab, maya hana je ku jawab, han malay ku pegah, lung hana ku dong. Maka haba tanyo imat tegau. Moho rata tegau, hai ke tanggung jawab ku, maya la puot lo, ro kayak di jawaban di atas kejahatan yang dilakukan di orang lain. Berat. Ngopo ya patah-patah kan? Baik tak patah, di menang, jucok, yang kan dia dah pegang benar, tabak, dah menilai.